Sad najvratnije nije sjebala ova žica, ona su zabudali u žicu, zato su potpadali da nisu zajedno pale sa tim sve zajedno. Inače bi jedna eksplodirala, onda bi sve ostala krivo. Kaže gardisti srdačan pozdrav od ratnog vazduhoplovstva. Ovo im dođe ko neke kinder lade. 9 komada na nosaču. Kada se otkače bombe, bombe padaju u lepezi i naprave ogromnu štetu. Padaju jedna pored druge. Još uvijek vrijedi zračna uzbuna, očekuje se da avioni krenu na Vukovar. Jesu fotoaparatom malo? A kamerom ne? Sad najvratnije nije sjebala ova žica, ona su zabudali u žicu, zato su potpadali da nisu zajedno pale sa tim sve zajedno. Inače bi jedna eksplodirala, onda bi sve ostala krivo. Kaže gardisti srdačan pozdrav od ratnog vazduhoplovstva. Ovo im dođe ko neke kinder lade. 9 komada na nosaču. Kada se otkače bombe, bombe padaju u lepezi i naprave ogromnu štetu. Padaju jedna pored druge. Još uvijek vrijedi zračna uzbuna, očekuje se da
Očekuje se da avioni krenu na Vukovar. Jesu fotoaparatom malo? A kamerom ne?